paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Inteng, darasum maluman. Mangruging tilwalo ijay lamayan. Muna ka nung di ka makauray. Naa, apay ay akas ta ka manan. Anyat pagungong tamdita. Awan. Masurunak dito yung buto ni Estebado. Di matlumsot. Ay katsukatamon Day takat ti pakataktak ka mon. Dahito yung harap ti kayat ka. Maluman, maladawtan. Nag-text dagiti kukumarek. Adadan ijay lamayan. Mangrugi kanon tilwalo. Datalat ururayon dan. Umunakan. Takartibak pa dahito abot ti pulok. Tapnulumsot ti butunes. Sukatam nga ruden. Nagado apulom dita. Dahito yung harap ti kayat ka. Tama ipares iti nalabasit a sapatos ka. Apay nga min akong di sapatos ka aya. Kat dito matla barangay tayo ti papananta. Intala makilualo. Uray man. Kapitanak nga ron. Masapul na porma akmet si kamit. Adula amin nga mumait. Mabitla nga. Tasyak ti mangkita iti pagbadaw. Ay, day takot ti mang taktak kadatan. Mabitla ang inteng. Yamit na ita nga asawa ko. Isuman ti mapatpatulukan. Makipagladingit kami, Violet. Condolence, Violet. Agyamanak nanatuyang, kananakwanang. Nay, si kaman lati nakitak akasta, Violet. Natayan ka, ngam nakaragragsak ka man. Gasta nga mintibilin tinatay nga apong ko, nana. Al-alyaan na ka no, ti asino man nga agladingit. Anya! Ha, Kan, saan laada kami akakabagyan na? Agraman ka no, dagiti umay makilamay. Al-alyaan na ka no, ti asino man ang makita na analiday. Iso ang masapol ang nakaisam kayo akanayon. Ay. Sanda kayong al-alyaan ni apong ko, no kasta? anya. Ay sos, narigat ti mal alya marituyang. Umisem ta. Wun maray, jak lakit di kaya ti maalalya. Kasta, umisem kayo. Sige, ta inakbagaan lagi ti umay makilamay. Ibagak nga umisem damal. Sige. Mare, agawid tansan. Apay ngay, kiti pa'y mutlan alpas tilwalo maray. Mabuti nga ka maalalya. Anyat pagbut ngam, kit nakaisum kamot. Dagiti lakano na kami suot al alyan na. Ay, sige nga ron. Nay, hey. Addan damari ba ng kan kapitan, kadwada ni Kwaraw. Addan dagiti maururay. Kasta nga mintibilin ni apong ko kakabsan. Kwaraw. Di na kayat nga ada na kami suot. Wano malmalday. Yung ka man mangala iti kape. Madamdaman anggal. Asuda ka no ti agiwaras iti kapay. Aya. Oy, inteng, Ay, sus. kwarog. Agulima kayo man. Ah, Denggan nyo ti ibagbaga ni Violet. Maawatan yung katimat lang, timbaga. Inteng, kwarog, umisem kayo kano. Tapno saan na kayo nga alalyaan tinatay. kasta aya. Tsak kaya ti maalalya. Gusto nga umisa maka. Oh, da. Da. Uy, Kwaraw. Umisam ka. Di kag misuot. Adulamin na ita. Patpatsin nyo mat na ita anggal. Na. Antay. Kas kay labag tay. Na. Dayamat kasta. Lamayan to'y ayan tayaw.
umisam kayo kit dain. Makaammo ka ah. No kayat mo ti maalalya, di agmisuot kalata. Uwan saan mo't ada kami ti maalalya no bilang laang. Sanak nga uto-uto, Uncle. Antay. Jakpat yun, day ta. Alalya. Adulamin, day ta. Agawid kayo, maribanan. Win tanay, rabi ein. Saan kayo nga overnight, Maray? Last night itahan, Maray. Agawid kami, marituyang. Tarabi ein. Maiparit ti agpuyat ka ni Inteng. Anya day jay. Dungaw. Hindi ko arog. Malugluganan. Anya? Ala, apa yan ngay? Ay, umisam ka, Dungaw. Maliplipat ang mutin to umisam. Narigat ti maalalya. Ha? Ay, wun gayan. Apay, agan ano ni Kwarog? Malugluganan. Ala, ay maluglugan ni Kwaraw. Apa yan ngay? Kwa. Saan ngamin nga umisam apulos? Kat iso tibilin tinatay. Nakamisuda ka na yun. Isun sa alinuganan tinatay. Sino tinanglugan, Kapitan? Jinatay? Uun maray. Ay, umay kayo. Asan gan tayo ni Kwarog? Apong, ape alimugan ka ni Kwarog. Anya ti kayat yung nga ibaga. Ay, bam. Nito yan. Ha? Nana tuyang. Umasitig kayo kano dito, oy. Apay Violet. Ay, kayat nakakasarita ni Apong ko. Ay, apay Manang. Malagip ko. Tayo pinulot mo, agarapon ko. Hindi mo pa insubli. Isublim! Ay, uwan Manang. Hindi ko anang tiyabam. Nanakwanang, umay ka kano. Aday ibaga ni Apong ko. Apay. Tayo suklikan ka. Iti July 29. Alauna iti malam. Di mo pa hintag kanyak. Kunam ngawan pariyam iti. Iti kimatangak iti mantika. 23 pesos. Di sukli ka. Ay, Wan, sige. Itid ko. Manang. Sikamat. Banang. Agsuri ka kanyak. Ha? Ay, apay Manang, anyat basol ka? Kinusilaban nak. Iti August 22. Alas 5 iti malam. Ha? Ay, sorry, Manang. Ay, pasensyakan. Diyak siguro napuutan dahi jay ngay naramid ko. Sorry. Sikamat. Inting kapitan. Yes, Manang. Jay sidulak. Di mo pa'y lahintad. Nataya kon. Di mo pa'y hintad. Kunam ayala anak. Ngamawan mata. Ay, sige. Itad ko intong bigat. Sana na. Anan wag pa'y nga iti sidula. Kwa. Da kayo! Amin kayo! Di uyuyungan to'y napintas nga pok! Ni Violet! Nuyungan nyo! Alalyan kayo! Sige! Hinday talang! Mapanakon! Ha? Ay, naturugahin. Ay, Kwarog. Agriing kan. Awanan tinanglugan kan ka. Ayun kayam! Sika, inting! Umay kanto sukunan! Sige!
Bye-bye! Anya, sana. Anya kabitin. Ubingak pa'y. Jak pa'y kaya timatay. Ay, apong ni Violet. Agreeing ka. Ibabawim timbagam. Apong ni Violet. Banang dungaw. Sukunan na kano ni apong ni Violet. Umisem ka, Inteng. Amangad no si Kati Isaruno na aluganan. Ha? Kasanungay. Sukunan na kano. Jak pa'y kaya timatay. Anya? Di mo malagip din na pasamak. Hindi kalman kwarong. Sanang Kyle. Ah, Basta madmaditirik na kita. Kaslak na bugbog iti pa nagriknak. anya? Nakapsot ti bagik ang Kyle. Kasla na bambanugak. Alangarod. Agin na naka. Tapno agsublit ti sigud apigsam ka anakan. Wan nga rod ang Kyle. Diyan mo alinuganan nakgayam jay bakit anatay. Nagaduan luganan na. Isakpay. Ela, sa nabalitawan. Naginanamot siguro di kararwana. Iso na lang takuna na asukunin na kano. Anya? Jak makaturturo gamang pampanunod iti dajay. Matayak sa amutan iti mabit. Ang Kyle. Mabuti nga pa'y amatay. Jak pa'y kaya timatay. Iso ano sukunan nakdyan natay abakan. Ilimang naktuwan. Nagdamagkin ka. Ibagam nga awanak. Ibagam nga napanak iti Hong Kong. Ha? Ne. Anyat gatanga marituyang. Itay ka pa nakatakder dita. Ngam di mo mat ibagan ti gatangam. Na. Anyat is mamaray. Kwa. Ay, maray! Ada ka pridi talikudam! Ay, anya ka matan. Dinakman butbut ngayon. Anay, nagsakit ti rusok ko, maray. Anay ko, anay. Kaslad namang tutudok iti rusok ka. Ay, na nagsakit, maray. Ne. Apayay na. Anay. Maray! Ala, nagtumpa ka matan. Maray! Marituyang! Maray. Ha? Kabailak gayam. Ni, anyat aramidem marituyang. Kabailak ti agartista. Anya ka matan. Pinagdanag nakpay. Shh! Tagtagaray marikwanang. Ay sus, mayat day to a sideline ta. Kampay iday. Malugluganan nak. Kit ni apong ni Violet tinanglugan kanyak. Anya. But-but ngenta ni Kapitan. Pagkwartaan ta. Ay. Dinakman ni ramraman iti kalukwam, maray. Ay sus, nuad na pagbayad ni Kapitan. Pagbingayan ta. Di uray dakdakilkin ka. Ha? Naglako ka no iti baka iti kalman. Iso nga ado ti kwarta ni Kapitan. No makakwarta ta iti 5,000, uray kukam ti 4 mail, ta siyak ti 1,000. Na, agpaysaw. Promise! Aw, anya, Dale? Sige. Dale, maray. Ang Kyle. Mapan kayo jay tersina ni nana ko anang. Darasan niyaw. At day jay ni nana tuyang. Malugluganan. Na, sino timang luglugan kan kuana ngay? Tsaka mo ang Kyle. Basta Na. papayaban na kayo ni nana ko anang. Darasan niyaw. Apay ka no? Tsaka mo Gapo siguro at ada kayo ti Kapitan. Iso ada kayo ti pagpatulungan ta. Sapay ka gurgurak adeng-denggen kan kitain ti malugluganan. Umay kayo kit tinanggal. Tulungan tayo ni Nana Tuyang. Inteng, pating-ting, asawa ni Banang. Sino ka nang lugan ka di marituyang? Basit ka di aparswa? Ansisit ka? Ansisit nga. Siya, ti apong ni Violet. Di natay nga apong na. Anya? Si ka manan? Ilinugan namin din ni Kwarag. Sa ita,
linugan na mo't ni Marituyang. Nasim ka mo't alumuglugan. Umay ka nga rod, sukunan na. Sukunan? Sus, sana, anda kamitan. Kaya't ko pa iti agbyag. Asa pula sukunan ka. Tanagtang mo, ti pagpatinggan, ti biyag mo. Sana, ipang-asim ka di Di nagsukunin. After 50 years, sana to sukunin. No pwede. Basta, now na. Inton alas 12, terabi. Mapugsakan, yangas mo. Anya kamitan. Ayat ti kayat mo ya ina. Magamataitan ko. Basta di nagpalasok-sukunin. Sure ka? Itan mo, tikindawa. Uwin. Ayat ti kayat mo. Ibagam. Basit madlakit diya ba nagda ito eh. Ada nga minalipatak nga utang ko kinikwanang. Sana ka makain na iti ayan ti tanam ko. Jak makapaan ijay langit. Naging gajak mabayadan ti utang ko kinikwanang. Anya. Manuti utang mo kan ko na. 10,000 pesos lang matkitay. Anya. Jesus, ewan kasta akwarta. Ada. Imposible nga awan. Amok ada. Mayat ka wano saan. Biyag wano patay. Aguray ka. Title mo ti drama dayta. Biyagwan no patay. Agdangdangag ka iti dayjay a drama. Ijay YouTube channel ti DCW ti 540. Ay, just ka. Di mo yaw awan ti saritaan. Biyag wano patay. Siyempre, biyag Okay nga raon. Itad mo tikid-kid dawag. Tapnusan ka pa'y asukunan. Naawata. Uwin ina. Naawata. Awanin. Naksayanan tinaglakwak iti baka dungaw. Ay, nagdarasudos kamot ngamen anang ted iti kwarta. Amom nga rod no agpayso dayjay wenno saan. Agpayso tanaluganan mo't idin ni kwarog. Angam saan nagkid daw iti kwarta ide. Idarum ka kini kapitan. Si Kati idaron ko. Nagsaor ka. Sinaor nak. Damari kwa kan marituyang matagi ije agkin kinamat ije kalsada. Sweetie ka. Agap apada. Sika kapitan, idarum ko ni Marikwanang. Agtatakaw kun nibar kurakaw. Aglablabos kan. Si Kati kurakaw. Tako na madakdakkel ti kwarta. Ngam saan may. Baliktad may. Ano lamay? Anyat pagap apa anda nga ta. Ay, Kusit ka. inteng. Ingkaman anawaan ida. Ulbawd, saur ka, kurakot ka, bakbakatan. Si Kati kurakot. Sinaor na. Stop! Ay, mabit man lang. Itayak pa'y ngagdangdangag iti ibagbagaya. Ita, maawata kung ti amin. Inalilaw dak. Ni Marituyang ti pasimono iti daytoy kapitan. Iso ti aking basol. Anya siyak, duwata. Wan, aklunan men ti kinapudnaw, kapitan. Kinartaan da kalaeng. Kampay iday, nalugan anak. Ang awan ti kinapudno day jay. Ni kuanang ti akin nakam. Nita. Ay, ko. Di nakbaliktadan Ay, Houston, stop it. Awanan kayo itibay na. Dua kayo amadusa. Dua kayo ang nagbasol. Iso dua kayo amamulta. Anya? Ay, dayta ti maganap ti manglukluko iti pada na atao. Nanakwanang ken nanatoyang. Anya ngay, sangwan nyo tinagbasulan nyo. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay,
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.